Tiga minanyi Paulo do sinjado calatay. Rakwavat fatekam ni kapat na. Tanaka-nakano umamo unso kangangay nanyi yamanam. Abu Peter kana kano lamlam soy. Tajipate nangu kana-kanami mat-mat ngeno kangangay na. Hamriwiyan no makafifo atawa sumidong siya may mat-mat ngeno kangangay na. Mangay do ipakavivo narana. Hakman sangan, tano kajita pa mi pag natansyo nakanakam di Kristo no kakwam, hakmati lamlam suya, italamurong no japsipsika iwawalam no tao do karawan. Marateng ranawararuam, nipamnekan na niya matadutom, tufuyin na ranawo anak na, halavaten no asa kamabakasa, italamurong no iwawalam ni Moise. Uikak man nasangam, ufayin na sirawo, mafaod no iwawalam na ni Moise atawo. Suikano yung tarana, may ngang yuda akmani anak niya mataduto. Unyitufuyan na siya jinyo ni yamataduto suseri na ni Kiristom, kamo may ngang yudra na akmani anak. Hamuri unyo dyan ya tumawag diya matadutwa haman nyo. Inyo na si chay kwayam, bekenalamlam suy kamurana, italamurong no iwawalam ni Moise. Takmani yanak rana inyo niya mataduto. Wakmani yanak niya matadutom, uri umakapso harirarilo na. No kakwapam, jinyoten ngisiya mataduto. Hamuriwi kano yung nyo lamlam suino makakadiya malasa irarali nyo. Hamnyo katengan siya mataduto si chay kwaya. Suna ipakatenang jinyo niya mataduto akmani yanak. Ami kung kamwa ya pamangiyam muliso makanyo wa iwawalam nyo habuso pipi pangayan. Manwa nyo apyapyagan pawo kakman nyo ilamlam suino makanyo, nyo paramaramaan pao, pamarmarangan nyo sukanan do hararawa, kado fera-fera na, kado awawan. Sukukalawan ninyo an, do nakakmimiyo po pa sa sinalabno, nanaw ko dinyo no kakwapa. Mga kakter, hinawi si nararin nyo yakin na, dira na mangurido iwawalam ni Moise. Tabakan na iwawalam nyo kapanguri nyo do iwawalam ni Moise. Bakan na tao do yotay. Amuriwo ko sarayan ninyo. Tano kaingan kwam ni pivivikan nyo yakin no kauri paso kapilimwang ko no mapasari at chirichiring na niya matadoto dinyo. Tanan nyo ikaragat no kangangay uying-ying nan kwam. Nyo dyan ni kaayo yakin. Tanyo ni pengay yakin do tinsina niya matadotwa tao-taon. Suyitsak makoy yes Kristo ni tao-taon nyo. Kasasari nyo no kanonang. Kajin nyo ngusuan sumatan nyo hiturod yakin. Doon nyo karilawan yakin. Ham kamo makungo-kungo si chay kwaya. Alawurin nyo, uyan niya kanam, kung najin na yo taywawo chiring kwa, kung ifafagajin nyo. Siraranayam na nawudin nyo no malasam, dakakreben wo kapachiwuyan nyo dyakan na kaglo nyo nira. Hapyawo karilo da ninyo. Hamniya pianam, tanamyan ko danga, tanabu ko dangam, tumiyunong wo, karilawan da ninyo. Kamu akmi anak ko na. Tayatira ko harirayilo ko dinyo. Suya ko itsak mi mavakasa tudadya puso tutuwang so alaloa umnanaw dinyo. Mangino si may naranyo na si Yes Kristo so ichichirawat. Kutuda jinalapa machikaop dinyo kaji kunaratan ninyo sukangangay. Dukawan ninyo dapamirngen no malasa chiring. Inyo rana
Yamangurido iwawalam ni Moise si cai kwayam. Manwa, nyuka dengan uci ciringa yadum ketdo iwawalam na ni Moise an. Unyi fat-fatkan do sa isyam, rarwawo anak ni apulahan. Hasam anak no lamlam soy na. Hasam anak no mingeng yuda mavakas na. Anak no lamlam soy nam, umaying do pamnamnekan na. Hamu anak no mingeng yuda mavakas nam, umaying do minachiring na janyi yamatado to. Sirara na yararwa ka mavakasam kengengeinano hadana kano faiwa pangurayan na chiring na niya matadoto. Umingaran so hatya lamlam soyam umagardo iwawalam na ni Moise do sinayatokon. Ui pancida hananak ni hatya tawam pangurayan daw iwawalam na ni Moise. Sui cakmadi lam sui no iwawalam na ni Moise. Usinayatokonam amiendo alapo. Hakmani kengengeno tao do Yerusalenga manguri do iwawalam ni Moise. Amu mavakasami ngaran si salayam. Hakmati yina. Do kakmani mapengay siya do Yerusaleng do tingat toa. Jirana nalamorong no iwawalam na ni Moise. Tao chiring do sa isyo umaying di salayam. Imura na di may taud to da di pa ni mga labata mavakasam. Sumarikaan. Imura na di pa ni macirara mavakasam. Harakuraku pa usarasari mo. Tapasuden ko di mo ananak mo. Suyi kano yung ma arwaru paso anaka kano lamlam suy da mavakas. Mga kakte, kamu nami faliwa akmani yanak niya matado to. Tayara na ni mangunonong jinyo chiring na niya matado to. Akman si isa ang anak na ni salay. Tayara nam minangunonong chiring na niya matado to di apulahan. No kano nangam uwanak na ni hatyam ni piraraat na o kakte na si isa ni mali kaya apo do seri. Yakman su tao do yotay si chay kwaya yamangurido iwawalam na ni Moisa yamapakakasijaten. Hamu chiring do sa isyam pag sinin mo ulamlam suy mavakasa kano anak na. Tao anak no lamlam suy mam di machifunong do kangangay mo. Tao kangangay mam amuunan no mingeng yoda anak no mavakas mo. Urian mga kaktean, taji machikunong ido anak no lamlam suya mavakas. Tayatin ranam akmani yanak yatin niya matado to. Do yata kajim mangurayan ranado ada na pangurayan na chiring.